Omukwezi kwa kashatu umwaka ugu town council ya Rwimi ikaranjererwa etabo bona ababire nibenda emyanya yo kombekaho za lockups omu trading center ya Changa. Bwanyuma y'ikirango abantu bari kuhika 300 bakahaye kushaba kwabo konka abakuru mu town council nibagira ngo abantu 150 nibo barabiremu bwanyuma yo kushikiriza babire nibetenga bita batararabiremu borekero buyinzi ya mutuma. Bakagivinga bakatamenya isabana. Why is it that abama kumanya either rich people in the wind in lockups in which appear? Kanita watu abahansi batunagiri kantu bataka bishweke. Ndoro umuntu onde naija na claiming the same number. Atal halisti eitwakozeke itwasasulireho nambe bakolekaga lockup number nibakugamba genda okoleki osasule guno omwanya. Then nagaruka kuseruliza kiki ekiroho naruga mu musiri nganinde marugenda ba. Oli nyokuleta batake. You. Yes, kamulika kaleta sabe tukasana bantiresimu. Salon. Then hasiki ya product bagambo lese musuma ulese sabetro kasana naka tukwa. Ikiwa makiti tumanya kukora kaba nikisimba kiti nikisimba paka bakya. Omubyetabwe byabire bitirweho omuntu akabaye no kubanza yashashure emitwaro 5 etari yo kugarurwaho nabwanyuma garuka shashura miliyoni 1 ahabwa poroti herine n'urguto narishi emitwaro 8 ahabwa poroti taherine n'urguto. Kuko mu ndarigo bikirego atine cyane ekitawo kanso emuhi then about trespass. Abahona borekere na za receipts ezirukoreka okubakozera enshashura yabo. Ndiomo ina lockup aho hapide kandi yange kabeta inuzu. Betukoje kukenye nchi akasanga bagihambi. Nanya na first hamba handi kandi nayombeka. Hati yangu kuja kutuchwera muta wambambire kuli nanya na hamba handi nayombeka nikuja kutwara muta. Konka w'umukuru w'abakozi ahabwa town council ya Rwimi Robert Mugabe nagira ngo za receipts z'abantu ababine neze bicipori 50,000 then the guy will after the deadline of application because our grace period ran from March to June 18. So for those who pay after, we don't mind because we share it with you. Town council account. Amakuru agagasha kwa Agacencwire.